Itura ria pia iriguciriirie andu kuma miena itiganite ya bururi aria mathamire guku na kuhimbiria biacara iria ikoretwo mwari wa mbere hari kurehera itura riri riri o hamwe na kurikuria. Icera-ini ritu itura-ini riri turakora aikari mari mihango-ini yao ya muthenya ya kwimathira na tukenda kumenya kuria ritwa pia iri umire. Ni indo cia roragirwo aba ni ora ritwa PI product inspection. Koguo nikio ritwa PI riokire na nio twakorererie ati indo itiari iringi aba cithi kaunti ya Embu itaroreretwo aba na itiari iringi kuma Embu gwa kaunti ya Kirinyaga. Koguo ritwa PI ria umire bau na ikiambiriria gukura ta tauni. Kuringana na aikari gukura gwa tauni ino kumanite na gukorwo ni itura riri muhaka-ini wa kaunti igiri undu uria ucungirire aruti wira aingi kuma kaunti ya Embu guthamira guku na gukombora nyumba cia gukoma amwe ikoragwo na thogora wa thi na ni cia gikiro kia iguru ukiringithania na iria iri tauni-ini ya Embu. Riria pia rirakura tondu kundu guku kuna security njega na ni kwega na andu ni mendanite koguo andu magiranaga mena yothe ya bururi aba njuge guti mundu uyu kabe mubutu akaga kuria ndu uyu kabo munyotu ukaga gya gukunda kyogu bandu bane barakura na reti njega ande be kuthi bangithio gu miaka tukuthi be gukura muthaiga wa Embu. Twina mikawa ya iguru na twina biacara njega ikubota kureta andu aingi thiini wa gikaro giki kia PI na nikio urona ikurite na ebenya oguo. Oho turataririo thuguri ya miguka iria yuma kaunti-ini ici cieri ni kimwe gia itumi iria iteithiriirie hanene hari gukuria tauni ino amwe andu magucagiririo kuma miena itiganite niguo guka gutabania biacara ino o hamwe na kugura muguka. Itura riri ritu ria PI rirakura na ihenya uguo ni undu wa biacara ya mira na kwina ageni aingi muno mokite guku ni undu wa kugura mira. Njukite guku ni undu wa mira ni twikite guku nio kaskropia guku nio turimaga muno Nayo thoko ya mira nayo ni athamirie aha nayo ni tumite rupia igore gikura muno tondu aha kiroko ni hako hena flow ya mbeca na biacara ni iko igikura na ihenya tondu ni hako hagicenjanio mbia na reti iguru muno. Gerifotera Inoro TV jetagwo Kate Muthoni.